ara lansar si fin dom dappito yamo minon wondiri e Allah meda hebude numéro Sister Aisha sakko sikkon ko pihun ko men formulé ga laɓɓinamɓe poste ko min arde avion déjà yo programme na kikala jije min galle ko ɗo men fotti voilà kono simin kono ƴetten côté positif o ganda kadi ronki o polémique kono simin kala acceno kene kay min ngala seeɗa yo avis ɗo ka ino gasi ƴettu ɓuccu fes andi min kami falano wallahi ide mo gon ino moƴƴa noon hakkude ngalla sinon ko ɗum waɗi ha mi ƴawi ka live ide mo gon ino moƴƴi ha moƴƴi kono min mi sikki ɗo o ide mon ɗo ko honto ɓurayno moƴƴude ko yo wattude mum taw e Sister Mariam ɓe yewta ɓe échange quoi ka bonuno hakkude maɓɓe ɓe moƴƴintina yewta fi o kañotɗo sinon ɗuma jiiɓoto seeɗa ka ato navi regila mi waɗa enquête rapidement ɗo andi no woodi ko boyi anda ko ɗum key kala woni capable kono min jokke haji mon on parti o regila mi rectifie ɗum awa ki kala wallito e gon parti ɗum hara sa walli e gon parti ɗum hara walli e kono jokke haji mon télé gon parti ɗon fiya kono Marama Touré Aisha si Aisha jaɓɓi télé ɗon wona peace and love écoute jen famo moƴƴa dey wona peace and love télé in saliw famude hewta haala buy ɗon nande la ha regla hewta page en Facebook mi partage koyna inni yo kere ila ni hewta participer men partage ka si o waɗi kañotton kono honno fi Allah king sale ki kala walle en hakkude maɓɓe moƴƴina fi écoutez hakkude maɓɓe bona on famali ko simple ino ko famato ko simple laaɓi seeduɗi seeɗa ɓe woodi sertude e ɗatta celle e kale fuuriji e famo moƴƴade kono ɓe fof ko laawo gotol ɓe fof ka moƴƴi ɓe woni wadde Aisha voilà taw men yewti ɗum ɗo ara mi faalete min gonte ɗo kikalajo DJ ɗo mi fa après ça min gon min faala e waɗo hito e yewte moƴƴa fi angoɗa mi dara ko honno programme kala fuuji ka seedu ɗon ɗo mi dara si wona e goto Sister Aisha me wata do men fo men ma fi Allah sister no habbela fi Allah jaja wata inno o de fi Allah men fala ka ya inno o ko ya jaba non écoutez moi habbela jon s'il vous plaît Aisha ki fi radio après jetta Aisha oui kanyoton ki kala oui Aisha fi Allah jake go ya fait la serata s'il vous plaît Aisha santé oui mi fala min ki kala do gasa ko première fois njawde live ka sali udo Allah wadi kadi hakkile meya do mi sikki to ngajettino mi famiri non ngajabani a jabi kadi min kadi yimbe be no noddude la ngabe no delantami ukkoy di piji do kono mi fami kono Allah wadi ko ande fo yewtude ngay erete ko ngay mem live fami joni ko falami ko mi fala ya jabanan a famude kala ko enete ko fi programme hakkunde mangi Marama Touré mi fala mi ya acci dangi mum mi dara simi wawa kala furji seedu do mi dara simi wawa Mimi mona na kigo e Mariama Touré moi je pas de problème woni soutenu de yimbe wonbe la yennu de famille ko min ko dum mi ko editi kon mimi anyana Marama Touré mi nawla Marama Touré j'ai pas de problème min ko condition jandi mi pose je défends les droits des femmes ya etape inde association ka mairie amen do mo winde mo ka internet min association ko déclarago en France comme à l'étranger. Donc c'est dans mon droit de dénoncer. Fatou, je vais juste qu'on aide Fatou à se soigner. Elle a un problème. Elle me fait pitié. J'ai droit de parler d'elle quand même. Elle me fait pitié. Mimi andigo ya wana fuse fi zalu Marama. Au fait, nous ko vida ko manda wona nda fami programme yi ko jodi mi fala min kala do fami ndara la mi jodi munna wotere udita wotere mi fala fi telen ko yewondire fi soutenir gol Fatou do au fait andaka mi fala e wonto piji got mi fala ya accu mi dum do mi rectifia fi akkundeji mom fi dum do ɓurta en fait acci dalanga mum quoi sagwa mais j'ai pas de problème do wa yewtude ton ko fallo min ko mi fala jusqu'au no Fatou wallire j'ai pas d'autre problème en fait au but de go adday Fatou Belgique wona do elle n'a pas besoin de ça Fatou ko besoin ni ko nyawnda go ça c'est un o heba ko wona ça c'est deux o heba commerce si elle a ça c'est bon elle peut être heureuse en Guinée. Sister Aisha. Tu es heureuse? Sister Aisha. Jasi. Wallahi, Sister Aisha. Anda tun anduda anda ballal no moƴƴi wallugol banada mum no moƴƴi surtout hono Fatou en ko aliya timba i kaña ton kin sali yon dara ka page en Facebook ok si a wakkilike yimɓe ko yennuma fi Fatou fof hande a inni a wallay Fatou wakkiloro non kadi dan andi en fait hen ji ala entourement
en fait Mariama Touré jamais de la vie parce que dans handicap humbo bi ko réseau do ko en fait mais andama enfant mais en fait banadama fo ya capacité hino do duma t'as vu elle est là la cagnotte ah oui tu peux afficher elle est là inshallah on kala mi yota do goku ngande me ala tammo ya wallahi salmina mo fo ki kala ray fi mon do jajang Aisha indido e ato nafi sista Aisha sante bote ko wondo wadde ko min on mi weltan ton en fait déjà ko fi Allah wana fi Mariam Touré wana fi goddo go ko fi Allah e Fatou ko eta makko ni ko hana do wallede na non kanko tu woni e di etaji do fendo do kalenyol men bus no positioni comme ça mais ko kanko feñi di ku kala e men hebudo fere wadani mo wo hara yalla yobu mo koko moƴƴi en fait on e Mariam Touré si tay on fait pali il y a pas de souci do way wonde on fait pali kono si hewti ka wallitagol leñolgol ka ballal hay si tay on fait pas ta goddo ndaru goddo mo kala yo wadir ko watta kon fi Allah wadana wadante eno do kanyotto wado fi Allah e fi no lado eno kanyotto do voilà mimi afisa mo jombawo voilà haray jama kala mardo annu ye wadugol woyo wadu tandaru Aisha Chante bote tandaru Mariam Touré yo daru Fatou andu be foppu do idi Mariam Touré yo wadu parce que andu be foppu no hidi mo hara ko hidiri mo ko giggol labugol hara na giggol honno duma hara na mardo hen ka wonki mo hidiri mo fi goddo no anyi mo oti wadu fi Allah e fi nulado e hino do ko eno kanyotton créam parce que bui innino ko fi Fatou créana ka kanyo ko fi do ngeno kanyotton créama numéro ma no fejjude oui habala téléphone dani habala mi ok ara tele ndongo fet ko dum fala de andi si polémique dudi e koro e yewtere jandi dum do ne bama jokkede ko dum wasi de hande da hare no danora dan to teba e joni sala jabbi e zawi ko fi programme fatro andi chaque fois yewtir gol tension marsata do si mi artu direct min do hande ka ministre boy yo engage Allah wadi yo jabani joni mo kala mardo ko sedata dayni mo ono fi sabele la joni fi Fatou fi kanko fi yo dar fi la fa ko bawi inna mo Fatou hande hato ngine sadaka gi do duwa be de ka psychologue no duwa wala ndare de wala nen ko no na fam joni do ngong modi no wadde ni budda joni en fait famude en fait mo be si jetti lawol joni en fait andi ko welni aduna o ngander ba siko angata hunde wotere haray hunde wela haray ko fet no satti kono si woni joni mo be adda yarano wada monopole fet mo be tawai adde markade das min gadi mi ya mi adde markade andi pidio jippoto andi hayfay ay fana jamaaw joni telen dong beedi kadi dongal satangal wano marama kadi sono satti ton udanto mo joni kadi parce que si do hebi ke do joni o do dari ka fi do joni ka fi ka cella o da dari ka joni fi kanyum no da bira wonunde afami andi aray mo be jetti sengo andi joni aray ko wala mo be jettiri sengo do be foto e nyaado fami wadi den no ngaray yetten côté positif on c'est le négatif on jol mi may ka don seeda ki kala yandi oui ki kala on fuɗɗike ɗo lowre wondema ɗon fala yewtude hakkunde jajira men ɓen ɗiɗo c'est une très bonne chose so heɓi feere jokke en fait si tawi ɓe feppi voilà si ɓe feppi ko ɗum ɗon ɓurata en nafude eddi ko mo kala wonirta feere kon quoi you know haray kadi ko watti ɗo mi fala yewtude fi Fatou seeɗa Fatou mo hana wallitede ballal ngal noon kadi na ƴettugol tun goɗɗum jonnamo Fatou no handa équipede par ce que sa daari Fatou moƴƴa eɗen renti o hattina cellal moƴƴa si minni noon cellal ko gilande makko e